za dobar zvuk, tu je Player. Ne, ovo nije nikakva mačka u džaku, ovo je nešto veoma ozbiljno i dolazi nam ponovo iz kompanije Asus. Da, dobro ste mislili. Nova serija Nvidijinih karti koja nosi oznaku RTX stigla je i kod nas, a najjači model iz ove serije 2080 Ti OC Edition u ovom današnjem benchmarku na Gajbotron kanalu ukrstit će koplja sa svojim prethodnikom koji se nalazi u mojoj mašini nešto više od godinu dana, a to je naravno Strixov 1080 Ti model. Nova RTX karta fizički je gotovo identična sa starijim GTX-om, međutim ovoga puta dolazi kompletna u mat crnoj boji. RTX je također usput izgubio i DVI output port, ali umjesto njega tu su dva HDMI 2.0 porta kao i dva display porta izlaza, a novina je i jedan USB Type-C port putem kojeg se povezuju VR setovi novije generacije. Također, novi RTX je za 5 mm deblji, a raspored listića radijatora je za nijansu gušći, što obezbeđuje još efikasniju disipaciju toplote i usput rezultuje i neznatno većom težinom ove karte. Zahvaljujući Intelovoj i9 platformi, moja test mašina potpuno je spremna za jedan opsežan paralelni benchmark kako bi utvrdili koliko je zaista novi RTX brži od svog prethodnika. Svi kadrovi koje budete vidjeli u ovom klipu snimljeni su ovdje na Gajbotronu na licu mesta tokom 2 večeri testiranja. A sada nekoliko veoma bitnih stavki kada je ceo ovaj benchmark u pitanju. Prvo, obe karte testirane su na 416.16 verziji Nvidijinih drivera. Drugo, za ovaj benchmark odlučio sam se za rezoluciju 3440 x 1440, dakle 2K Ultra Wide ili kako je neki još zovu 2,5K rezolucija. Smatram da je 2K Gaming idealno radno okruženje za novu RTX kartu ukoliko želite vrhunske performanse i trocifren frame rate u vašim igrama. Također, smatram da 4K Gaming i sami 4K monitori još uvijek nisu dovoljno rasprostranjeni da bi se u ovom testu fokusirali na tu rezoluciju. Bez sumnje, novi RTX sposoban je da u 4K iznedri 60 i više frejmova u svim novim igrama, ali moja ideja je da u 2K i 2,5K rezoluciji pritisnemo obe ove grafičke karte do njihovog apsolutnog maksimuma. Upravo tu dolazim i do treće stavke. Sva grafička podešavanja u svim naslovima koje ćete vidjeti u benchmarku podešena su na apsolutni maksimum. Iako možda samo 1% gamera praktikuje apsolutni ultra settings u igrama, ja sam želeo da na taj način maksimalno opteretimo oba grafička procesora. Također, average ili ti prosječan frame rate u svim igrama meren je na osnovu 15-minutnog gameplaya, a potom unešen u tabelu koju ćete vidjeti na kraju benchmarka. I peta i posljednja stavka je zapravo napomena da u celom ovom benchmarku nisam koristio Ray Tracing feature nove RTX karte iz prostog razloga što je taj feature još uvijek u svojoj ranoj eksperimentalnoj fazi i što još uvijek ne postoji dovoljan broj igara na tržištu za jedan validan Ray Tracing benchmark. A sada krenimo redom.
Ok, evo je i naša tabela prosečnih frame rate vrednosti u testiranim igrama na obe grafičke karte. Apsolutno nisam imao nameru da se bavim sintetičkim testovima čiji rezultati uglavnom ne govore mnogo kada je real life gaming u pitanju. Imajte na umu nekoliko stvari. Prvo, svaka od ovih igara je priča za sebe, a svaki engine je različito optimizovan, neki lošije, a neki znatno bolje. Izlaskom novih pečeva za igre i novih drivera od strane Nvidia, ove vrednosti će nesumnjivo rasti u budućnosti. Sa druge strane, dovoljno je minimalno tvikovanje u okviru ultra settings podešavanja u igrama, pa da ove vrednosti frame rate-ova skoče za 30 i više procenata, što sam nakon benchmarka i utvrdio u novom Assassin's Creed Odyssey naslovu. Dalje, imajte na umu da se prednost nove Nvidia RTX karte nad starom GTX 1080 Ti još povećava u slučaju prelaska na 4K gaming, gde RTX sija punim sjajem, međutim u tom slučaju maksimalni frame rate-ovi su ipak nešto niži od ovih koji postižemo u 2K rezoluciji. Ne treba zaboraviti da Nvidia RTX karte donose sa sobom i napredni ray tracing feature koji će tek nakon godinu dana biti ozbiljnije implementiran u novim AAA naslovima i koji otvara jedan potpuno novi set mogućnosti kada su u pitanju real-time refleksije i osvetljenje u igrama. Uz savršeniju podršku u driverima, ali i samom Windows operativnom sistemu, RTX linija grafičkih procesora iz Nvidia definitivno ima svetlu budućnost i sve što je potrebno je malo strpljenja. Ukoliko planirate da vaš GTX 1080 Ti upgradeujete za nekoliko meseci kada se cena ove moćne grafičke karte stabilizuje, ta opcija će također postati znatno realnija, a ukoliko ste jedan od onih nestrpljivih gamera koji ne želi da pravi kompromis kada su vrhunske performanse i 4K gaming u pitanju, sve što treba je da posetite website kompanije Monitor.rs, čija je ponuda nove RTX 2080 Ti karte kao i uvek najpovoljnija na domaćem tržištu. U međuvremenu neka ovaj grafikon govori sam za sebe, a da li će na cijelu ovu situaciju ekipa iz AMD-ovog crvenog tabora odgovoriti sa adekvatnim konkurentnim GPU čipom, to nam tek ostaje da vidimo u narednim mesecima. Dodao bih još i to da prilikom eksportovanja i montaže klipova u Adobe Premiere na novoj RTX karti nisam utvrdio nikakav skok performansi, međutim isti se definitivno očekuje nakon izlaska Adobe Premiere 2019 verzije. Zahvaljujem se kompaniji Asus na ustupljenoj karti za ovaj benchmark. Ukoliko vam se ovaj klip dopao i mislite da je koristan, potržite nas klikom na like, pratite nas na našem Facebook page-u i Instagram profilu, joinujte se na naš Discord server, a mi se naravno vidimo uskoro ovde na istom mestu.